Ovo. Pa, mogu, jer kod svih tih pasa, kao i kod mojih, najviše se sve bazira na socijalizaciji psa i odnosu prema vlasniku, odnosno dreseru. Ja najviše ih volim usporediti sa Rintintinom. On mi je od malena bio najpoznatiji pas koji glumi. Sabor, dođi pri, dođi. Sa Rintintinom on mi je bio od malena najpoznatiji pas i mislim da je to uz Lesi ikona psećeg glumišta u cijelom svijetu. A sad jedino da kažem ono... Aha, da. Doge, iako teško se doge mogu usporediti sa Rexom, pošto je Rex njemački ovčar, one su najbliže Scooby-Doo. Što je moja supruga rekla, Scooby-Doo, Hanna-Barbera su napravili, sigurno su imali njemačku glumu. To je na neki način njihova tipična narav. Nisu one plašljive, ali su jako emotivne. I kod njih nema komandi, kod njih nema zapovjede. Sjedi, mjesto, dođi, jako teško. One sve to rade iz čiste ljubavi i iz čiste želje da ugode vlasniku. Hoće. Koliko vremena utrošite za jedan film? Relativno kratko, zavisi kako koji. Sad sam napravio par dugometražnijih filmova, pa to nekad zna potrati do par mjeseci. Ček se doći. Par mjeseci, no recimo većinom scene, malo se tu furam na Ed Wooda, nikad ne ponavljam scene. Kako prvi put napravim, rijetko kad ponavljam, ali u pravilu sve scene snimim iz prve, više manje.